Trên này có từ cô Muni bị cứ thải dòng đề lại là ta có từ bị thọ nhắm vào mình trên này mày rè cái bên bờ Yusibro này chẳng bập pi vàng dòng từ bạ ngạ anh này chẳng nhà mà Moni Pran chẳng nhà mà thọ lúc từ dòng từ dòng vàng gà từ mọi nhà ngạ hà sa hà Pran ta Barnam ta thọ bộ tục ran cho ya ta sa tua dan có từ Muni lại sang cho nung ada Greensboro này nhà tổ du bị bằng na dega ta này chẳng mò lại mình ra làm này từng từ Muni ở đây nhà vài lăng ta thọ khắp nó rai thọ tơ nó rai có từng nhập luôn này từ bị thọ đi còn ra là thì khởi từng bập lại nhập lại từng Muni từ hai ông từ về là cát rồi cái mà toàn dài dài luôn. Bên chim đây chẳng bước phố ta đi lan đây chẳng thôn cái chỉ chẳng đây là cái thế nào sơn có việc gì lấy chắc cái còn ông biết về thì chụp một máy tụi mình đã có bộ sa play dùng ăn play đi mọi địa khắp cái người ta đi để làm gì một về cua ha để hiện làm việc làm gì chẳng có cái dùng lại sơn có việc gì lấy chắc cũng dùng cái làm một cái bên để làm việc luôn đây để làm một lúa cái đấy để làm lúa để làm pita để làm chắc cái sa anh bên cái sang si để làm cái sơn có luôn chỉ chẳng đi bóc cái bên idea để break lại comment bin ha jaga assembly eran buatan serta bin rencana ini. I just wanted to say thank you to you all for including me in your community today. I feel really honored to know this community. I have been blessed to see what a beautiful people the Dega Montagnard people are. And I am thankful that we are part of each other through Christ. There was an American named Martin Luther King who said something very profound. He said that injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. So the struggle of the people of the Central Highlands is not only your struggle. But it's all our struggle. It concerns me too. I also have come to believe some things about Jesus. I believe Jesus is the Son of God. I believe Jesus shows us who the true God is. I believe God sent Jesus to show us
God's face. សិនឲ្យក៏ដាក់សិននេះ idea ពិតក៏យ៉ាងយេស៊ូចាំតែទៅក្រៅលែងពុំតា idea. And when God sent Jesus, God made Jesus part of a native people. សិនមក idea ពិតក៏យ៉ាងយេស៊ូជាង idea ងាក់ក៏យេស៊ូជាងអូនដូចអូឡាំ And when Jesus was young, he became a refugee in Egypt. សិនក៏យេស៊ូចាយទៅដែរយូជាងអង្គជឿក្តាប់ក្នុងចារីជី He suffered from an oppressive government under King Herod. សិនយូទូកទូយូទូឡាក៏ត្រូវទៅជាប់ទៅក្នុងតាវហេរ៉ូ And later in his life, when he died for our sins, សិនយូទៅទៅពេលទីញូយូជាក៏សោះដែរ Jesus was tortured by an oppressive government. សិនក៏យេស៊ូរងចាំពៀនទៅក្នុងក្នុងក្តារទៅជាប់ Who killed him? លនពោជាយូ Jesus said, "Blessed are those who are persecuted for my sake." សិនក៏យេស៊ូអត់មួយក៏លេពោងាក់ឆាប់ក៏យូ For the kingdom of heaven belongs to them. ក៏ដែរក៏យូចាំពុនរំតាវជាកំពុងរងទៅជាប់ I say all that to share with you that I believe the struggle of the Montagnard people is a struggle that Jesus understands. សិនខ្លះក៏ចង់ឡាយទាំងឡាក៏ខ្លៃពុកណាក់ដេកាទូខ្លះក៏ណារណៃនឹងជាក៏ខ្លៃក៏យេស៊ូថោសាំក៏ខ្លៃនឹង That you are blessed and that God is especially close to suffering people such as yours. សិនអ៊ីមកខ្លៃមួយក៏ដែរ idea ទៅចែកយ៉ាងពុំសិសិមកទៅទូខ្លះទៅជាប់សិសិអ៊ីនឹង And so thank you for blessing me and allowing me to be a part of what you're doing. សិននឹងក៏លេចកអ៊ីក៏ដែរអ៊ីទៅអឡាច់ក៏អ៊ីមួយក៏កោចាំក៏កោជាងសិសិក៏ទីខ្លះពុំវាទៅអ៊ីពុំមកខ្លះមួយ I believe our God is with you in your struggle for justice and for peace. សិនក៏ដាក់សិននេះ idea ទៅវាទៅអ៊ីក៏ខ្លៃអ៊ីទៅវាផ្លាស់ក៏ខ្លៃតាមដើនិងក៏ខ្លៃដល់វាងាយ There is a particular passage from the Bible that I have been reading recently. សិនមកសកតាកទីខ្លំរំរាក់លេបលោកកំររកដែររណៃ And it comes from Psalm 37. តានជាគ្រាទៅមកខ្លៃមួយច្បាប់លេបតោប្រកយុ I read part of the psalm earlier this morning. ក៏គឺថាក៏ឡើងរកលេបលោកក៏ណៃរំរំរាក់ណៃលេមួយច្បាប់ណៃ I would like to read for you a few verses, a few more verses. សិនឡើងក៏ចង្រកទៅអ៊ីលំតរយឡាន Because I think they are addressed to a people who are suffering oppression. ក៏ថាឡំក៏ខ្លៃណៃយូហ៊ឺដាស់ក៏ពុករកទៅជាប់នឹងពុំទុកគួយខ្លះទៅជាប់ But they also offer God's promise to those suffering people. វាដល់យូឡំខ្លៃប្លុកណៃយូអត់ប្រៃក៏ខ្លៃចាត់ក៏ខ្លៃពាន់ក៏ពុំទុកទុកខ្លៃរកទៅជាប់ And now whenever I read these verses, I think of what is happening in the Central Highlands. សិនក្របលឹកក៏រកអ៊ីឡានណៃសិនក៏ពីមិនណៅក៏ខ្លៃទៅជាប់ទៅជាប់ប្រលងណាក់ជឿជាង So I'll read them now, one verse at a time, verse 12. សិនក៏រកសាអ៊ីឡានសាប់លឹក The wicked plot against the righteous and gnash their teeth at them. ពោបាយជុំឆាយចង្ងាក់ក៏ពោកបាក់ហើយនឹងយូគ្រីតគេចង្ងាក់ក៏ទីក But the Lord laughs at the wicked, for he sees that their day is coming. វិដាយេហូវ៉ាតៅមួយក៏ពោបាយវិដាយូបុរួយពោបាយសង្រាយ The wicked draw the sword and bend their bows to bring down the poor and needy, to kill those who walk uprightly. ពុំបាយស្វែងដៅគឹមលនឹងវចនាទីយូចាំពីពុះពោបុនប៊ីលនឹងពោកបាស់នឹងចាំពីជាពុះអ៊ីបាតក្នុងព្រះកបា But their sword shall enter their own heart, and their bows will be broken. ដៅគឹមទីយូសង្កោទីបោះទីយូពោលនឹងណាទីយូស្រងចុះហេ And then verse 32. លនឹងនីឡានឡោបុទ័
The wicked watch for the righteous and seek to kill them. But the Lord will not abandon them to their power or let them be condemned when they are brought to trial. Two more verses, verses 39 and 40. The salvation of the righteous is from the Lord. He is their refuge in the time of trouble. The Lord helps them and rescues them. He rescues them from the wicked and saves them because they take refuge in Him. Friends, our Lord is with you, and our prayers are with you, and our church is supporting you in these next steps that you're taking. And so may our Lord bless you and keep you. Thank you. Let's check the pastor in your mouth, play you cup, letting you wine. So they jump out you some true tray, you don't play to you do, they giving up rock, you don't play to